bukan pemaksaan. Ini bentuk simbiosis mutualisme. Saya butuh efisiensi kamu butuh keamanan dan ketertiban. dan kenyamanan. Cuma double saya bayarnya Mang Jack. Ya sudah, Anjing deket teuing. apa aja we lah. Yang benar Ah, ini iya, berapa bunga aja? tungkul jadi sina bunga Ya, tungkul. yang penting ada Oh, iya, nah. Ya, sok mana? Ya udah mumpung Nah, sih, yuk. Nyawa. Ruas aing nempo beungeut. Di pasar paman ieu teh. Ih, Tempat itu tungguin pasar. ya. aing kadinya nama heueuh. Maksudnya? Di pasar. Ada motor Oh, sama oh, oh. kalau nanti ada Lihat aing mah sumpah aing ngomong jadi goblok deh kieu. Tara nyamungnya. Heuh. Katakan Ngomong jeung aing mah tara nyamung heuh. Dur, ada aja si Bangson mah goblok puyuhan. Tara nyamung Ya, ngobrol poe jeung aing dia mah heuh. itu pemerintah goblok gitu anjir. Cik atuh, Bangson sing eling sekali-kali mah. Ya, erang da sia bujurna gede sia bieu. Wah. Nya aing kadang-kadang da mah. Si anjing.